Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Arka dan Kenzo mau menghafal huruf hijaiyah dan doa-doa harian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Hari ini kita mau belajar huruf hijaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, he, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, do, ta, zo, ain, hin, ta, ko, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Doa habis makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma barik. Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa mau cebok. Allahumma hasin fardi minal fawahisi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Doa keluar WC. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahilladzi azhaba anil aza wa afani. Doa buat orang tua. Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Shadaqallahul azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.